Oh, hello, hello. Chai neri ndial yen nay to cha beliang mana nay to kong ti be beliang na wala ba video ba beling kan janen Dr. Dollar jin. Min ba barwai sin wan na ba barwai ka tog nu hora ka tog nas. Ba den minan ba balar ladan minan to law ray Africa wanami. Minanin kito ka kor ko khara per ka to kon ki dol ko de Dr. Yama cha de luñ den luno darawa ka kinya ka jan pay dog mo ka jan tu ka pay dog law luñ de ka dong de to ka jan joga me wo mane weekend mane joga be ka dong de luñ khola barway tin law jan ngum le ro de be dab ka dong ta tong wan long te lianga te trong wan long te law diaw zone me jana baba analyze ko be kula te clear long minan kito dol mi cha dol kwara perka please go share na me or right to mora kwara perka yiga dol kwara perka dial ka samidien ka rayadis min chika right in a long min to ko jinu Sudan alaw dung doran rew nan ta doran kor nan ta tin kan rew malam nan ta tin so min cha lat ken nyam ken o cha team cha form nei kon la gwe ne wona chal ka igat ka wi kon ni te kon Kenya Sudan ka alaw ka we mi ya ka Ethiopia ka we mi yaga Congo we dial kon te East Africa ka Uganda so we to ken kon chale igat to kan la we ga mal ni kyanga kan ne kon luno tila hirma ta ka la dar mal kwa kam kier ga ne mo char kwa ga kwa la ken no mo ta we ke fail ke wogniam we Africa kwar Africa dial hi ku dol kan dial kan kwar we ne te jendang di we ngwan min cha mat finjene ka kui rew nan te jinu Sudan okay so luno kenyam chamara kenano luno ba team ba kwany alaw nei de wonati te wonati la lar ka mala kan wona la wi Africa non ba ka dir ka wi dang die te kon so wi dang die to cha ka kwany ka kwenyi nan ya kwany ka ba ko right in ba den cha ka kwany alaw cha ka kwany alaw ka wi te ka jesh ka jinu Sudan. For example, yaka Rwanda, take a Junub Sudan. Nigeria, take a Junub Sudan. We nani chale South Africa, take a Junub Sudan. Bikun Algeria can I chat can dong the Siljeto. Bikula Gajiran, Kaji him a Taiwanese. Well, me work at Conical Unimis. Unimis on La Unimis. Tiga Juba, Tiga Makal, take a Bentiu, take a ABA. Kakan wasn't a good day in a Kintinento. Okay? So luno ken nei kon ya kwany ka nei te ka wil te je na so no mo biela wana lakin minan ngoro belar jene minan ya lara ken nyam ya lara ken amara ken wona ne til mal medong rejinu bu Sudan meluno medana nang nyam ger mal le dane cha san re mo char 2015 min kula 2018 so luno no mo gari ya la Ramaphosa jarama ya lella kwor ko mom bimo mogwiyo ke la rozi le mal medong me ba no me luno bina we ke je ke bina nang niam mal dial kulu nei dial bi ko waka mal mo min lo de no le ngu alawo kay ye nei dial ko ne luno tin gore situation nan te Junub Sudan min lo de no law Junub Sudan ya je trade corruption mi di de long ko kui male alawo nti kon la gwe minan ya le tumani mal nan la lel ga Rome mal nan la lel ga me bal we on table bal we te me asany ka Port Sudan bal we te me asany kir e Nairobi to diale to cha ka wojemi na nyuri aka guru mother ne di kon ngai ka ngwa scientist ne cha ka je kan dial ka corruption larga no corruption tilka monitoring ka silo gwamu gutit kan dial tarien teka kir kan dial to dial to
katala lelga kwar Africa ni gon ka kir bana ko ba ngai no rar wan me wala ta ga mal wo ka tema lakin kan to dialo to kay nyin kir kana kwar Africa ndi kon an kan kon la sanga mal to so on to dialo kulu similar yen jin matiga case bi deal wo ka mal mo law dum 2018 okay no more chiga agree no cha ja kan o gula kel ga ko ni chuwe ka ngwa so no mo goro ne kel mo bara ngai no min dong dien nan ya nyaw matin awo ayeran maluno ma ci mal ma te mal me sanyo ku ki re mal ma tot me lel bi dil ben wana mo ne ko chai billing mu wete ga dunu ma dong mu wi san mu wi o lo ba ta consequences so kwelaro ne Canadian kon kulu la gweye ya la gwe tankun ga dong ka follow ba yere leader kun kwelaro yeke soma min ta ka min kafa garnani ya la Paul Malonga wan kan kon larga corruption to yeke ne kon ya la UPA min kafa pagana mum kan jin corruption to mina la wa sanya gadwal ka Port Sudan corruption mina ne gweye lelga la ya lu ket gwang ala wo to here ne yo ke kwar Africa anti roje no ti ko ngoro ba thola ro ngu sei menungri regional Sudan so kanyin kende kon top do ya ba je kalor so minane agree gan kwar Africa ne dial jen 2018 ko diko jen cha yuru won ya ka investin kwa support Africa kwa support juwe mon kwa support juwe mon en liukulu so no mo rewde mo ndong ya nyo jeusin ne nay dial ko ngi ti la tanga malata to da ken okay cha ka be je ken alaw me aranti ka jo ke azma o jin pagana mo me asa kezdu le ngum lo no mo ci weji malemo ko ngum lo kir ba ka be je law me la lar ken ti rew tlar ken long te agor na ko bo no ba ken bi be je ro ka kon go ne no me yala reform go na ina mi yalla federalism ele mo wa mal ku dum 2018 wa ku lo lef ba ka beje ka ta chala ta garma char na won so no mo enjene nani moy gare ko ken cha ka chan ka nei de til was til ga idea ka til go me jel ke and this is the problem la la kon gar kon wara gar te kon yo wune jinu Sudan mo cher kon wi lat ke ti jal ke hear me right now club hours me oh bina work when I will match Juba bina wo min nan hen my own idea ngan ku konyo ka club hours kan tam lo no ne dia lo ti dia ni kon ngwe ti kon ge cher no re okay ti la ram cher ke jinu Sudan nan giru no re kel ma goro be la ye biya nga ba antam lo no kwara Africa ya prove ken antam okay so luno ken merwa yi reform ke jinu Sudan for example ye nyal dem nyal me baro da ke Juba ya ben Nairobi ha jo ko mu go re go no reform mo wa bogo lem ba be je agor fe ngar ma chare alar gar ma chare na walno okay alawo enram ye gar yo ala shirilo me berar ko mu go re go ne federalism mo wa bogo le ba be je alar so two ideas at ram politician no writing me joye ne luno ken ke nyin ka luno ramo e chebile quiz but biya ku tiang tinejin mana ramo tilma ngaye okay ko rewti ka ken ya konye rew machar chaka gor la bok ka chaka la na wi mon elew ka idea naka so jin mo yi reform ke ro yi federalism ma yu join rew machar til yi case okay so no mo engine no ngre Africa to me lat no ne ti lo mal ma dong me gero dung 2018 ko ya jeti dia le kon lar ke kan dia le ti chaka adre rey magare no njen poñ kel no okay so no mo a kel mi rewde minani lar kamen cha welu no kana detainees dia alors political detainees including garma cha la dol kentindir nana rew ma char Dr. Bolmel a call core gardia lu kon podcast wadara na dia chawelu no ken ba ka luñ without condition ma ba kam ke ken bi gien ke beginning of paidok bi gien bi wokinya lu no bina participate ba bina wa male no mo aminanin
min poñina ne luno min jalar ka ji African Union mi ga greeting en wala tago mi kul barar kume kander ganan yalla ateng je atenya tengengu kega ki welu no kon rema char ya belon okay alors kanelu no rema char ba try judge ba kon kume judge ba dag da kon nei kon yalla ina de ko kume til ko mede ko latin so anamo che munyo no ngama mana lu no bagar ba char ba o nyom mo chuo kon tama la o cha ku ke no nei kon ku deal ga na tama take yalla a world kind of region so no more jen nanin le rode so mi bitwo kam yeke no ngu mi webuye be je me to no yeke no ntama kire ngu ngade ngono mo well kire mi nanin ngade jenen okay ngade no be we no da Africa na daga da and this is what actually may happen kan tong da to ala Africa na we go da mana ba to wona ne kwela wi ko da we ngadien chat kan ko chat den tama moy ke dam sriya moy support kan comme moy ke law tang kel ke kir won mon so luno de ka luno we mon tong dare nang ko wi ko ni len we ndong ni Algeria so we ko tin luno tin kwa support na united kan kwa support na Arab United Emirates so we luno dong de ka take influence de we ko de onyo influence ga Africa okay no more engine running no more okay so luno no more we ole na bi wheat kon ti luno chunkel ke west biga da pin ku wheat kon chunkel west dama lar no no ba di tennis ba ka lu ku wheat to ta ga ji okay ku lar on dama minan de to me to we ara di nda the opposition de ga moy mai openly himo luno ba la kwal la ke ba la lel di no luno ba muy mai openly instead of bialo nyin el na kun bi korborum rejuba no mo angel la to ne kiyan wi na Africa ko Congo ko Somalia okay so luno mo wawo je o je luno e jaram nan lo minan lerke Africa ne e kwele lo mana minan bi konto ba kon fast kam nan yo le United Nations Security Council wo luno en nan yo le UNMISS troop je UNMISS nan ngweye tik nei kon la nakana nyam yen ko simalar ka ken wo kaka order okay so ba ka kon moy tag mala kwa kon pass shale stabilization force okay ka United Nation program so no mo wa pass kalas ken ci bi ngor la wona daga ngene civilian bigi yega na la yega ka any force me aga jo kire nyalam luno kan wura daga dial kon kulu baga dizam so be yu moy ma ken lew anra magor ma re juba ta korea o terrible terror luno kan wura daga kon kulu baga ba magne kulu ba dizam luno ba kuma ba no mo luno jendel len mu wetege ji African to work and ba ko bi to quick here ji African ko no bi luno bi to quick opposition so no mo jen waye minanen min waye min ngala min dong alar ken oda betek me yalla ceasefire okay ceasefire luno na kurna dre loka taban kurna dre loka ndama guru be chong ko kon ba luno ana opposition da guru be chong ko na dre loka nay do ngwan long ko displace ne kon long chapter ngwan long almost 100,000 tamaka region ken so me ala ceasefire o bi ko chong bi chapter kon yi pot luno bi United Nations agencies luno biga take access biga won wana so luno bi ram wur ke ramate di belen rew do ngien ma yen ba be mu yo ne yani metega makare ala ka go bi adun nyori ala ka okay then luno the investigation going on minkin ba look ba left ko ne yala mala ma look minkin lawe ga kenya lawe ni ba gwasi ko ni toko ko luno ba ga investigate no yen we amari ala rodun ga gona cha biga take access mo to kon mi yoro ka mana me jina skiri misli kon luno bi kon je ka ter sharp mona so no mo ngel la gwa ko bi te ceasefire bi deal no yene to so no mo ekel me ci brar ka wo bete ka ceasefire okay min dong dien kula very important ken right kana allow malame ke biya dungayo kana kume luno me ba cholla dungi nu bindi yal
and Ramataga party, Ramataga Jim taught the Jim D. Luno Badi las Maleme. Kudiko allow Makaka Mal Dong the Kurm Dong the Tor. Kudiko Neme Guru Bala solution. Kay Yendia. Okay? So no Milo de Luno and Yani. And there are Ramataga say, Gin activities, Ginu, Luno Bitaka, we emerged Luno Medas, Ginu Sudan, Yalaka, Manaluno Bila inclusive. So no more. Bayria laka especially yen wora me goro biadun wir ma biaro wir politically himo kuiga bilie so kwelaro on tamaluno yega waidam kaka marmal wedan ma yigi do ra ka ken ga fight no wan ta say te tangong ke manaluno ne de invite lakin ko ken wega yero gabile manaluno min kwala la ko ne kon me yene me to biadun nyo chu biadun mo ko coalition to bi kule ba roi dun kulo la kan minani gore me yishu me wona na malikia na gona deploy yani doro kun malikia na to manalu no biya kereza bo ken ti kon larga ken kentin den lu no betek biya te representative to lu no ba ko la ken to no gona lel malsin no mo ngel lu do ko inclusive ko jire e bil ben run ba gor pin o re jenen minani ngoy ye da to run so yo cornaser medan waida me share mana luno dong kuna se dong ide to ko de wa address yi chu bita o luno ne de ko ne te ga na ser ken ga malaysia ne te yar ga ngone ken ke yi go ga cha so no ma til wen me are sin ku ga la wo kwa le ku me jo ye ne ko are ko ku me ye ling ko ku me la ling right in kan re ma cha da ne ale ken ga ina so no ma yen kwa le burgo inclusive o ana ra me te ga re ga jinu sudan ba marmale no ma me address no mo ken okay min dong a election. Okay? Election allow bina worker kwine. Democracy is about election. Okay? Democracy chalel ga mai. Chanong chalel ga bom. Okay? Numi lele ku. So a democracy ko one ne larke one ne yene bia take election. Ka time kuye. Ta nani luno minde we na ka election. Here below jin. Ko ken millat ken je ne ngai ga ken o time ku ye lakin lel ga je ken o ken take pressure minan lel ke ken a metrade ke trade ke mate tare cha le je bang okay ko me de mal ko kon te ne de won long lar je ken dong de yo me de mal ke luno mal rew ma char ken kir e wono ne kir luno che mal che bay le ki e mal da ta to che ken mal me deje ka diok goldam diok min nyam edung yo nagare okay alaw kanay tini chali gadi kwa ngwana promise kente yo kwa promise chaka wo release le tem condition ba ku mo jojina ko ba ko yuti ni kul yorpen yuti ni pin le bikir be yo ti kon ya jo yorpen be wollo so ndung yo ne montama de ngulele ne de unify force de alaka tin de nguri alaka and no more time you are available. Allow and the type of you Magur administration, Magur by you your thing. So no more time allow Shabi work this is a problem. Okay? Min dong bien a woody one and can hear me chale can hear da kam gardang. Good rolling. But a grammar to the durga till allow till me way a cuff, cook and yell boom. Ram tega day. So law met me ram dwelel ba wori ni je ken lele gang bi time win. So in term no more chale na ga term. Min chale in term chale lo betak me ole enforcement. Allow me I je tiga dwer ga tega dwer me agor pin ye ne ko na kwa mal kwa monitor. Mana jin ba yi kof ka ba dizam. Kwela ro kirin term mete me ba led mikin je controlment to go area like o quality integrate go yar mai mana we mean to wa verify point je you en nantre we kel ke luno ke opposition ba Malaysia na ko te je ura ko ba disam then point pan ba yen so no more a kel luno me bak ke me be mentam okay min dong e jen inclusive nan ko lar ko ne dial ko te kamar male luno ba kamar sin ko no guru solution cha guru wora ro de jedu o rey male guru no beten solution doran
bi jene di albaro dien wir min kullieng ngora kwela we benene ele bwana ni akulu we okay kon kamalu no kon mo wona tin jenen kwela ron tam mo wona ko ne kon bana take bandro wir la neyti luno wok kama yo le integration lul no wuno ma yendi alkulu biya wo kon ton menne okay but ne do wona long to luno chia kurbi mi no ko che kulu bengiye no ma biya no win quite prepare one and take a preparation okay so binairu wona long bi wo kon ton menne ba gorum ma jaken ba ro gur mai woluno we are making me awen tam luno kuna arodi na symbol bana silmi yo la wide army the wide army ke le kul bereri la jesh okay bereri la guru bereri la ally faction the faction to barodi en wule la biga tegetem vim particularly around the jumna na luno betianga jemi di long and no we you and we o na ti to position ken mana luno ba wo jo ke kwana ben bialala integration how much forces to go no ba Junub Sudan ba kumaken okay mo wa we okay this is the number go kon 100 force then be now okay screening yen ti kon yala jo position ne dang di gore jin kir ne dang di gore bi sane ne kon wo chang ci bil wo chang e ba joni e we chang bi go we chang for reason me agree na dia okay min dong dia wo ne me awe jubbe ta ga hadet mo guru sin bala hadet menindi ke luno na mo hadet mo awe okay gurge 10,000 tin kir tiga 5,000 opposition tiga 5,000 bin ne to opposition big la ready je hidi na mo bala ready ko ba wore ka ci bi kon wona kware ya kware de lo gur yo ya ta da me alela ayo bi kon woni en be mo rei ala ba mo wa li apkel de kir ba position ne kien ba ko kan ngan ken kon ya deploy sin ngelo no bi kwar kien bi ko lo wore so no mo ken de kontin tin we yelo no wong na tin tam instead ni kon wong na tin ko gwa ko no no bina rodi na metin ka ti kon bi uben min dina jene long no anything malal ka lo no cha chol ji lo no ne ko ni cha le EU la African Union lo no cha gwa o de joy o ne lo ka je ke tera ma lo je na paneda de video melel garnan yo le chirilo ye ko kon le lo ye jo wona yen riang we la re je o ne ma trade metatin antam luno ye warga dogor is okay luno ye la roye no so enra mo kro see the opposition let them be malmo be la ro ne chako je accept and we are ready ko bako negotiation bako olel chamino jini duwan okay me know actually you are very strong me know jin go no mal mato luno medena nang niam so no mo jan nan in tetin mo we joy o ken ye position ye bala na position en take to logatin ka ken to luno bit ka problem to higa ji opposition so no mo yen nan le ro de ka to kon lieng jen position dung Africa no mo bane dil ngai o jen mibilot Africa na cha American o ken batake kanga actually batake military intervention raid batake raid to ka kor ka raid to luno any force luno mo way nan we ji Africa we luno ba disarm doesn't matter a tiger power meti tike timu no here kinal la dana ko wi jendang di ko la wi jendang di mo wi mon wi jira mo mana luno ba disarm so ngwana lo kandi al kulun kirbe no ka ji opposition ba no bina kulo wa ba wala na minani luno mi go kon ko Junub Sudan o ba ro marne luno ba tribal am di kon ba ko wi bi luno bi mutual unification of forces ba lel ke juba chere minani agor ke 2018 ko kondial atira magara mele le tega malum bi ulel yene kir tega malum bi awle ulel ga Nairobi yene kinyi ni kon la gor no yo ke Ethiopia ke Uganda ne mal nan ya tanya witness ji we mondial e jene gor kon ne je min gor kon wo mitiga idea metega metengizdu no yaga table bi when me telje okay then luno ba yiling here when time I argue no the only thing we are missing me are inclusivity engine intelere malam nana ko ne dum wona ya dongrar ta ka ya dongrar mal so no mo engine gur kono ba ne to luno ba chare faction dia wujil ba gwa kon ko wor ba faction no won long te luno cha ngere mal de luno biya wore de luno biya for the kun biya ko organize so they ko ngona thank you please ko share